Bafundzi bebaye Emmaus, Jesu labakhandze endleleni. LiBhayibheli lisitshela ukuthi bebakhathatekile ngoba Jesu lo bekungazuthi akabonakali avukile njengekwethembisa kwakhe. Yini leyesusa kukhathateka kwabo? Kumbe akubanga ngumthandazo ngalelo langa? Kepha kwaba livi la uNkulunkulu lalikhuluma Jesu kubo. Lelivi lalikhuluma lasusa kukhathateka bekusengqondweni yabo noma Jesu bebasengakamboni. Kepha livi lasusa lifu lenkathato. Akube njalo ekuseni, akube njalo noma kusemini noma ngidzambama la ulithola khona, alisuse kukhathateka emphefumulweni wakho. Nasi isinkwa selisuku sakavuka uhle. Ngicela sisithole encwadzini yaJona sahluko 1. Sesifunze verse 1, 2 na 3. Ngalelinye ilanga live lasimakathe lefika kuJona umsa wa-Amithayi lathi, hamba uye eNiniva, lidolobha lelikhulukade, ufike umemedele kubantfu balo uthi bubi babo sebenyukele kimi. Kepha Jona wesuka waconza eThashishi, wehlela eJopha. Lapho afike wakhokha imali yekwekhwela, wagibela umkhumbi waya eThashishi, abalekela simakathe. Ngicela kukwengetela umcabango. uNkulunkulu akamvimbelanga Jona, wamyekela noma bekabaleka ekwenteni intsandvo yakhe. uNkulunkulu hayi ukuthi uyayekelelana, kepha uyakuyekela. Kube ngathi vele uyaphumelela ngisho ungendi intsandvo yakhe. Ake sengikunakise nathi tintfo nati. Mangizama kuhlola ukuthi kepha Jona uthatha luhambo eThashishi nje, le eNiniva bekungikhashane kanganani? eThashishi bekungemakhilomitha lacishe abe ngu-4,000 nangetudlwana. Kepha kusuka la kuJona bekakhona khona eJopha la agibela umkhumbi khona kuya eNiniva bekungemakhilomitha cishe langu-885. Awubuke umehluko, songamayinasa-ke 4,000 minus 885. Jona akamoshanga sikhatsi kuphela, kepha wamosha imali ema-resources akhe. Kuyadulelana kwenta intsandvo yakho kunekwenta intsandvo yaNkulunkulu. Jona bese athole lidolobha leThashishi, aresigna emsebentini waNkulunkulu ayohlala nebantfu. Ake ngibeke ngithi labaresignile ekwenteni intsandvo yaNkulunkulu. Bantfu labahluleke kuti thobela uNkulunkulu ngazuthi bebahlala eThashishi, ngoba iThashishi isho indzawo lelikhuni. iThashishi isho indzawo lete ludumo lwaNkulunkulu. Ingagcwala ludumo lwebantfu ngoba ngathi bekulidolobha lelikahle vele, kulidolobha lemabhizinisi bosozimali. Kepha lelidolobha belide ludumo lwaNkulunkulu belunelithumo lwebantfu. Ngekuye eThashishi, Jona bekakhetsa ludumo lwebantfu kuneluthumo lwaNkulunkulu. Angigcine. Kumbe usabhadalela kuye eThashishi ubalekela lokulula lokuyintsandvo yaNkulunkulu, usetawubhadala kakhulu. Kanti kulokunye kumbe kadze watifikele eThashishi, la waziresigna khona ekwenteni intsandvo yaNkulunkulu, kwangathi lamhla bekungaba imvuselelo kubuyela
entsandvweni yaNkulunkulu, kutakushiphela kwenta njalo. Amen.